wakhela ubaba wami, wakhela zonke inyanya namathomo alayikhaya. So-ke uma usuwakhile lo muzi, kuyafuna ukubabikele ngokusemthethweni. Iyodwa indlela yokubikela abantu abangasekho eyokuthi kube khona igazi elizawuthi lichitheke ekhaya lokubika umuzi ukuthi-ke sithi ngale nkomo noma ngalezi mpahla sinibikela nanku umuzi wethu sesinakhela ke nibukeni ngenani kuwonidle khululeke ngizomthinta phakathi omunye ilanga vele ubike umuzi ngoba nje sokushilo nje umuntu omdala egcekeni asamele sekusile futhi naye umphizelo ebengiwayebuye wathi wahlolanga kodwa-ke wakha ukuthi kufanele kwakwenzeke lokhu ngingayikhala neso ngoba sekudala izinto abayisolayo sebeyisolakile ukuthi-ke kwakushuphile kodwa kufanele kodwa bachaza ukuthi yini ekuyona abayisolayo ngoba phela nayo umfowethu omdala nje umkhumbulo into elimele nje nalokwazi ngizodlula ngempela phela lokho alimala kaze ngibona akufanele ngizoke ngempela ugogo-ke sikhuluma ngendaba umfowethu njengoba elimele ngithole ukuthi umfowethu walimala egrawundini malimala egrawundini nakhona wayengaphethe wayengamawe muntu ngisho ebholini wavele nje wapheqela ilokhuzana waphuka phakha wazokhokha manje ugogo useyangikhumbula ukuthi lapha ekhaya bahleli awubikiwe umuzi bekuthi mase wakhiwe bese kuba khona umsebenzi oyale kuthiwa ubike umuzi ube kukhumbuza ngaleyo nto okulandela-ke ngagcina umcimbi wethu ekhaya sengiyalimala futhi angisazi ukuthi kufuna kuthiwani futhi manje kodwa-ke sithi phela vele egrawundini indawo kulimala ukulimala kwakhe ngoba ngibhula ngisona isangoma angeke ngisho ukuthi ulinyazwa ukuthi mhlawumbe kumele kube umuzi kodwa njengoba ugogo esechazile njengomuntu omdala ukuthi kumele kube umuzi ngimcabango phela ehamba ifike lapho ukuthi mhlawumbe nalezi nkinga zokulimala kwakhe njengomuntu omdala yiwo ama-signs wokuthi kumele kube khona okwenzakala ibhobo sesingenisiwe lapha ekhaya fanele siyibheke njalo vele lokho ngicabanga ukuthi hhayi kufanele ngitshela sizobheka ukuthi yini lobana kade kugula becishe wakho manje siyalimala heyi khona kuyamnandi so ngicabanga nje lokho ukuthi kase ukubheka phela ukuthi khona khona iy'nsolwana nazo ukulimala kwakhe ngiyakubona experience kakhulu nakuba ngizama ukukhonvinsa ukuthi mhlawumbe uthathe la ethole ngiyakubona ngoba namhla egula ewayeyifihla ekliniza ethi hhayi ungcono kanti wayese ebambeke ngokuthini so sengiyamgada mangabe kufike ngini zokuba ngaphathekile ngisheshe ngibone mangabe into imbambe kakhulu enye into engizokubikelayo njengomuntu omdala ukuthi njengoba ngagcina ngikhombile nami lapha engithanda khona njengoba nawe wasukhombile kwaba ukuthi-ke into umuntu osuke phela aziwa iye ibe namehlo ngagcine nje songena emaphepheni manje kuyafuna ukuthi usheshise njengoba nawe ngayazi ukuthi wawulokhu uzile wasukhombile ezinye lezi eseyixoxa ukuthi zona siphusheka kanjani ngoba nakhona phela kumele nakhona la okhombe khona ekusalekile kumele ubonakale ukuthi sihlala phansi kanjani sikubonisana ukuthi ubuyela nini kodwa ngoba kwandlovu awombongo ewagatsheni ukuya kwenyathi ozengelwayo naye umfowethu ufuna ukubuza naye ukuthi uhlele kanjani kahle kasemakoti njalo akafuneki ngedwa nakuye kuyafuneka hhayi mina kule ngaseswazini kumele ngiyisini
abadala sikwazi ukubanqumela. Esingathi nahamba kahle ngaphela isikhalo lokhu esingenile. Yeah. Khalo umuntu omdala-ke kuba buhlungu.